yet. What would you to move? I say, and no, according to Temuafono. So I say a conditionalities or the man bail conditions, they be say, only passport, Emma the court registry. Na besi enrano on farm my. And I want to go quite to vary his bail. I ti kwapem so ade bebandie. Number 2, and yes, you can't say for prison custody no. Now after you say, hey, family, what the may go there you? Serious so. Say procedure ho. An order by the court. The order no grano. Or can we ye no? Yes, you am van grown. Be an judge and sign order no. About to register. And Yama me Halima Abdo Basit say 1 year won't call be ma copim say. Wa ma de crowd. Copim so or the beba beto. What the ba? Okay. Then Yami and Yawadom said nay, mediaba. Okay. But Oba no judge no on sign order na. That's what because they must see the order no from the court. Okay. About registry. Okay. And sign the order no so I your passport na to. No na the lawyer ni Tete Thompson say obetu Kwaku obeko school was a UK was a dinti. I think so say we members you said yeah. And ra ye ni di nkomo no. Bajo you Ako UK. Bajo lawyer cancer beg to differ. And the UK one more visa no. E-visa. Your visa no to her. And now voice I boy I made a family and I'm saying with me. Who is Anna say about owning dear Kakro? It will be saying central and say that bang say now UK visa. So what pretend you visa Kurana? The Bacho Emra and a share one say UK visa. But you meet your powerful e-visa and your passport. And I say, oh, the Akoto na embassy wa immediately no over to me. I'm a womako per the court order no uba kwaji order no na the Akochere embassy for no say consul say nti santi unya wo person withdraw application radio no so no at least no oba chirenim die kakra ebi ne Abronye de am chiremu and net UK e visa enti atiemu no afa me dey no na mbisa Philip asenti bre ben e no won we ne na enye BNI we police custody timbisa nse bre ben kwapim so de beba no kwapim so de beba be e wo no maamo koji order no bi na emu be hyem order from the registry or from the court no never kwa chere wo mo say bo kamo mam visa ne anse montombo wo ne mo fa me na me nyam va ahudi ansa wo mo say me fa meto Yanko Obapa Philippa Atanga ho na ye nkoje court nkomo kakra emfio na enkomo bai na wunye free court a woni yen ebeche na no pay ofa Kwaku Annan ye kasa yana me ka se Abronye GT court a hwese no ano na bill variation na odi akoto court ni no court ni beti no aka ho asem na bill variation no kra open na ye nim bill variation ni ano wo ko court no the court ni nyama no ye nim se o kwama court na sakra ni bill ni mo it just ni prayer to the court no na mo centrofo adabia mo kodi adwini na mo de hunsam eba na mo nim de okope ni nim ni okope ni eti an se or the cars Akoto a court minima or person ni bill no musakre mu man also na the court ya no open ni nti enra na court na afia afi de nsemi na omu digu court ni nti no eno an de sisi a ebetumi akase ampani ampa Abronye DC enra otimuafo alima el alawa abdul basis etna edwemu no ena ni lawyer ni ani dingi Daniel Masi Addo sorry no catch a court me say omo de nka ta ba be to court ni nim
a court ni mo mo de nkata mo de abet court ni no bill na omo pese utimuafo ne sakre mu ma no na andi bill no utimuafo ne maaye no wo fa ebe kaya Abronye DC e ma ye twen ko gina ka circuit court say wakasa and kasa odia wakasa no ensem fata wakasa tia utimuafo a odi ne djuma wo adenta circuit court na lawyer for ne says anka aka circuit court e ma ni bill e mo utimuafo Joseph Yunton and Kneso na mu wono e no mo de asem no e be dan ya ka high court e no utimuafo amibu bidi kan bo ni di utimuafo Halima Abdul Basit eje so kenie e ma ni bill 100,000 Ghana cedis the sureties yini no na utimuafo no san share say Abronye DC enfa ne passport enkoja court no registry na abribi obey na den so pese otu kwan no on be this permission en fi court no ho na omofa so mo de passport le ma na na court e betray na court me san say na what you need bia onfa na nko chere akusifo enti na ni lawyer ni tire mu ma ye ti ase say passport na court me ka say on fanko jano enu hunti no mo aba se mo ba be bill variation ni lawyer na sem ne say Abronye DC passport ni ho wo UK embassy wo Ghana ha ho na ewo isan say Abronye me ba jo wo se wono ne passport no wo UK embassy wo Ghana ha ba cho ran Abronye DC no ne passport ni ono Abronye ni ho na wo UK embassy ai wo Ghana sana abato aso no UK emra nhye ya wo mo de aba ahyase ye adwuma ne se wo per visa even 10-year visa eye se o mu isu visa nti wo passport no yenye wo mo je information nyina passport yenye because one fa bibi embom wo be ye photocopy na de akoma wo mu eti wo ka sa na wo kire sai wo fa ni awo kan ni sisi akwa mi kwa ni ena anu so obia anka bibia anfa ho saa no because minimpa some make minimpa wo mo hyase February no eti up to February ni mo ba nyina obia waje visa bia no wo UK visa bia no eye visa say 10 years kura no eye visa odi oba me mambu ya mo ahwe wo fa mpa chomate enti okanza no say isande Abronye ebe ko school na school no be kono ka date ni 14th June internet say enche kura enti ne passport ni wonti ba no ma ba no mo be share course na court no enye hu bibi mfa ma wo mo iti okan say wie no san ka to aso say afin so Abronye DC ne ho fa no enti obehia ebe tinga ko banzo obetu kwan akwa akohwe ne wa na otimuafo no ti beebi mane nken no nto aso na ninsemo mpese o mukan nyina no o mo kan nyina egu o mo nkasa ne so dana enti eno no saa no wo be kan tinka o mo nsemo mo di egu nkasa ne so dia e mane nkan no nto aso ena oje so kemi ena lawyer ni ofi AG office Joshua Saki ono so sorry no ka che court ne say nsam na Abronye DC lawyer ayekam bebe ya ma court ne so kra isan say court no emma ohye anaso ohyeye se Abronye DC mfa ni passport enkoja enti mpo se Abronye DC anfa elidie ama court no entu saa na mo no awaba be gina ho na lawyer for ba be say Abronye DC memma afi ni passport na wan fan ma no kra no eche say o san ba be say court ni say enten mi ni ho no e ma court ni so so na on court ni say no fa ko passport ni mra o de ba wi a na fe de on sambra court ni nim bi no be say court ni say me pese me passport ni be je on be apply
say or papa abeje passport ni anza na court ni ko eti wo mo e no san kan to aso say wo share data Abronye this o mo kire say ase date in kasa na da obani mu no wo share data e wo so a which means say 21st May ye ma Abronye this bill no na passport na wa Abronye this ho wo share date e wo na kasa de beto ho na say 25th May and Abronye this o ko ja ne passport internet say no won na be 9 and ko betumi di ade na beto passport na beto court ni ansana kana muntu bi wo ho awitu nso ase eni bia wan farmer court nti be ya court no en remand Abronye na o kan se wie no timuafo no na fe edu ba bi ono so obesi ginaye en o timuafo ne ka se na no 21st May o ma clear orders se Abronye this mama obi o sanfa o passport ebeja na wo hia wa baba bi sa permission uye ya ni a court ni share o say ye no wanye na ni Abronye this year no wan fu ubu ama court no inti court no age 9 no so pa say Abronye this aposi for en remand no ko si say ni a court ni share ni say wonye no obeye kana bia say ibinya ne eti ni pa cho mi bo eti court na rule say onkofa ne passport no emransa the report court ni ruling ne say yen remand no enra na or the passport ne ba na ne no ano no nti yen remand no nti sa me amika say the meaning say yen remand no na but meji edi because na orders ne ye enra na nti yen remand ni wie na or the passport no e ba then the anamuntu a wosu tu a san ba court ni nim no be apply no the passport no and the no ano no nti yen remand no eno ama ko si say nti court na say remand no for 3 days 1 week 2 weeks there be or say until say or be surrender my passport no me ba cho ma mi musa ade we a court order and they say no eno na wa mo ni ko she mboa wo fa ni wo mu ni say eno no Abronye DC wa ma court eno no ni court dem ho na as ye sha ase no na me ti say na the lawyer ni ka bibi e wo court wo no ka ti mo afo ni bibi nso na the lawyer na ni wo fom pan so ka cry bo fa ma tum ni say na so say Abronye ho fa no bibi sa ase ni ni wo fom so me ti ne ka cry fa ma tum jo say because ye bo ni di hun say wo fa wa asem ne fa ho no ya ye be bo di wa so wi gina ho ye bo ni di no di court dem ho ena court clerk me ka say applicant ni absent infi answer na the lawyer no o mo obesori na we introduce no no bo lawyer sinkaye na odi o mo ba yi ni di no ena o kan bibi so sa me no kan na me no wo fom pan nso ka cry farmer so ni say o say ne ho fa no infi ena eti no we no a asem wo eti we na won fa no no ba otemofo na ntie an kasa bia wo honfa bato gina se oda o ma ye Abronye ani so nti ne yemfa ne koto no we wa ma court no we ya na court fo no wo ye den wo be kwa wie ni fie ana o be den wo fa ye den a e ti se se ne se yemfa se we se nya remand mpo e na e bia wa ye bibi e ne ye hwehwe na achi na won za police for de o mo wo kwan o mo fa so a o me nya wa achi nti we nso court na ma order na die me gidi se ye den ombenya no ombe hwehwe ni na ba bi owo bia omachi no nti we no senke bia yenya ne lawyer ena ne lawyer me bi actually yimu se the client no se sia ye ma order ni bi no enima mu ti sen omenya achi no owe he ana ebia se ne ana se o ka se ne ho mfa na na bibi no enya dia omutumi achi no anyum bi mi wie kro mebo asemo empenipa asemo empenipa asami empenipa onipa na be ne wasam mi wie amebo na ayi enkomo fo ho wo fa enkomo fo wo ho February no
na ya da sorry and yes man provi polyclinic obi akuya akwala bi a winya 4 months 4 days na asem no ewo police headquarters doctor ho no muti asem and so as asem no pesi a wo fa wo de wani to fo wo be se ko nche ho asem bi bi enti na nsɛnkyerɛfoɔ a ye bi asɛm n'akyi yɛkɔyɛ yɛn hwehwɛ mu na nya yɛnyaayɛ ne sɛ asɛ otimuafoɔ ne sɛ anhwɛ obɛtwa asɛm ne mu ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ witness sɛ ɔmowɔ case ne mu ebi mu yɛ anɛɛsefoɔ ne adɔktafoɔ ne security ɔmowɔ mampobi polyclinic witness statement was almost in science na prosecution eba court no ho na akoye Kyeremanteng information kakra yinya ye ne say witness statement na ready so was say a nurse one doctor see American security omo mamprobi polyclinic almost in science ye nemu already a o say ono ye lawyer ni ewo hospital ho e ka say opese one the client no edi nkomona witness statement no ohwem ansana omo besin science a omo assign na wofa eno na bisi nne be 2 months ni akoya Kyeremanteng nkata na emma yeso fra na NAPO anansesem enti no ama prosecution aye handicap empo erano so a ono na neba ni yiwi ano no yesi ono so ni witness statement are ready ono so ni kunu akasa omo so mo besin science eno so accounting team ena na anu otimuafo na hyese 11th June omo nsamra omo ba na anansesem buya ena ekoso a otimuafo no sa asem no obetwem enti wo fa hun se ebi wo ho a obi tumi di na asem court na so na court na ndi asem na asem na yisi asem na yisi ebi wo ho a na ye enioma we bi se ya enti ye be say di echi 11th June nyame aduma ye be court ni akohwe se Sammy a yabo asem ihu de ru no lawyer na wo so wo hwa ade ni mu no wonya ahwe ewie afi die obema a doctor for ne nurses ne security for no ma sen science na ya hwe ba bia nyame aduma court ebe director asem na mana ko asempa na mama gift ware de no woni de akire asisai wofa gift ware de no na watchi mentumi ndi akire sa esanse na anytime a case ni be cause bia na there's another case no mentumi ndi akire but minim se nyame aduma next week omo besan de ahihye so nti den a me bo me humode na ma ben ho no mu na ho amani bo bia nso wo ho no yiti fo be nyebeti. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.